Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Ka eterang pi soarlo arta kang dog atom aphan ke jordampu amen ke klang. Ka eterang pi aphan nanglitum chinima. Jongsi chini ne pulotangte arju ignong. Ka eterang pi apenan amen sarsing teron arong lage ram teron arong birla dipu. Suri hinira crazy aning kanpen kang bodet au sopi aphan patumi preni phai trok arni KWJF KSA APH halse atum cherap cheto dunsi puthot ahem asor ari deng kang bochok au sopi aphan hodai ponlo kang bochok au sopi ka chethan ponke suri hinira crazy matijong achiklo di phumela kelang dun ahutsi inut boro amunit ari deng ka eterang pi abang hodai koksi Guwahati an paponlo laswa phet Arunachal Pradesh district lower Subansiri town 0 pu adim ansi nangpon lopusi klardak pen chethan pon RG ding kloipen kang bodet au sopi apaya poatum kedam tang pre achikloni phai ECR ni KWJF aphan kachuning ridam ateng pen koson si kang bochok au sopi aphan ke palong jimapu ritarlip si Karbi Anglong Women Justice Forum mepi biulet bepi lapen George Timung debating secretary KSA Simeon Rongphar ex KSA mepu adum chingki chingwaisi Itanagar chairperson One Stop Center Neda Nampi aphan chetong damsi alangli kerap dunpen kang bodet au sopi aphan thangnat akisung avi pen asam mate Karbi Anglong chewansi api apo angno hodai ponlo labangso rescue asai ke claim team KWJF atum kedam kewang along dordip hope an ke Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen dipu Gov Boys School Principal si nangrap dun lopusi biulet bepi pen pachini pon Pini kisung ke phowek au sopi apai mate ahemasor atum ahokpet akang cykelong je aphan ka eterang pi aphan dipu police station along lamhoi pidam tanglo athe ka eterang pi inot soarlo aphan le ke jordam chot lapukali lasi kisung ke phowek bek arlo so atum ka chethan alam le arjupon iksinang कई तरह की हमको इधर से लेके मतलब ट्रेन से मतलब जबरदस्ती डाल दिया था हम नहीं जाएगा बोल के वो मतलब दे दिया था हमको इससे होने के बाद फिर हम इधर से मतलब गुवाहाटी तो पहुंचा दिए गुवाहाटी तो पहुंचा देने के बाद फिर जीरो मतलब गुवाहाटी से फिर जीरो तो पहुंचा दिया हमको जीरो तो पहुंचा देने के बाद फिर अरुणाचल हमको ले गया यहाँ से कौन लेके गया था? यहाँ से कौन लेके गया? इधर से कई तिरंग पी ले गया था कहाँ का रहने वाला? इधर का है कौन सा साल में ले गया? साल को तो हम 2011 को हमको गायब हुआ था 2011? हाँ उसके बाद अभी और काये तिरंग पे कहाँ पे रहते? वो ये बस्ती में तो रहते हैं कौन सा बस्ती? बिरला गांव का नाम? गाँव का नाम रामतेरन हाँ आपको वहाँ पे लेके जाके किसी का हाथ में दे दिया? हाँ किसी का हाथ में मतलब वो भी बिक्री किया हुआ हमें? नहीं हम मतलब बिक्री किया होगा शायद वो बड़ो लड़का का सब हमको डायरेक्ट दे दिया इसे देने के बाद हम भी रो रहा था इसे नहीं जाएगा बोल के इसे होने के बाद फिर वो भी जबरदस्ती ट्रेन में ढाल दिया था हमको ना इसे होने के बाद आपके साथ शादी हुआ अभी? नहीं हुआ है अभी ना आपसे लोग कोई गलत हुआ? हाँ गलत भी नहीं हुआ है मतलब काम में बिजी होता है हाँ काम में बिजी होता है शुरू तो काम में बिजी होता है उसके बाद बीच में हमको फोन कॉल करके मेरा माँ बाप भी मर गया ना उसके बाद भाई भी मर गया बोल के बताया था हमको बीच में ना अरुणाचल पहुँचने का सफर में इसे होने के बाद फिर हम सुनाई दे के हम दिन रात सोने के लिए भी नहीं सक रहा था खुद को भी मतलब खुद का लाइफ को भी बचाएगा ना भाई बहन लोग का मतलब सोच के मारपीट करता था? ये सब तो नहीं हुआ है अरुणाचल में तो ये सब तो नहीं हुआ है से था ना ये भी अच्छे से बनने में तो अभी घर पहुंचने के बाद कैसा लगा? अभी मतलब मेरा भी खुशी हो गया ना फैमिली मिला है तो अभी अरुणाचल तो वापस नहीं जाना हमको भी दोबारा अभी आसाम आ गया खुद का मतलब बस्ती कार्बी आंगलोंग डिफू खुद का बस्ती आ गया पहुंच गया हम मतलब वो लोग के लिए भी थैंक्स बोल देगा ये सब के लिए भी
Bukajan police station ke parlo lakhain korai si borjan sukhanjan lokhijan ke dam atowarpi akung along drain along inot swarlo kithitang abang arpum kelong Prenify troxy arni sukhanjan atowarpi akung drain along inut swarlo kithitang abang arpum lochar libom o sumar atumpen thektam long lok ajok adung araya tuma phan than pachini se raikom saikhi atuma phan berta pisi puthot tong sekot pen raikom saikhi atum adim along anpali dunsi kithitang abang arpum kepang thekpon atengke sarita bhuyel arta ningkan plege wife of prem bhuyel arong sukhanjan nepali bhuyel bosti arong asorpusi pang thekpon Birta kiribdun long atengki prenify pho ajo porphai kep apor Durga puja ke langdun pen hem nangche lele det lupusi rong asora tumpen nang pachini dun lapen ridun bom sitami theklong ledet si prenify troxy arni kang sam porphai hinira achitem apor malom locharli osumar atum kithitang abang arpum dren kimi kaselam tang along pen theklong loklu kopuson pentong kachewoi juilone labangki chini pon ik elang bonta raikom saikhiatum chepari dengpon si bukajan raikom saikhiatum kithitang abang arpum aron ateng pen postmortem je afan dipu medical college an ponthulo bukajan pen sarkurube Karbi Anglong news সরিতা বুজাল আছিলে নেপালী বস্তি সন্তোষী মন্দির ওচৰ তাৰ ঘৰ আছে 5 তাৰিখ ৰাতিপুৱা 10টা পৰা হি হেৰাইছে মতলব আৰু বিচাৰি আছে পোৱা নাই পূজা চাবলৈ গৈছে আৰু ঘূৰি আহা পায় না হুখানজান যোৱা ৰাস্তাতে ড্ৰেংতে হি পৰি কিনে তাত জানটো গ'ল আজি ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যোৱা সময়ত চালে চোৱা সময়তে কিবা গম পাইছে যে ইয়াতে ড্ৰেঙত পৰা আছে ড্ৰেংটো বহুত সৰু আছিলে তাতে পৰি কিনে তাত ডেথ হৈ গ'ল তার বয়স তো 36 নিচিনা তোর নাম তো কেনে আছে তার মোটা নামটো ইমান বিশেষকৈ আমি নাজানো নেপালী বস্তি সন্তোষী মন্দিৰ Ingdeng thongke phawar Karbi risonim so rong aje mesian pen kapachun pon Dolamara Cultural Complex rong marjong along prenify hini pen pli an dwarbagori KCS zone pen kepaman pon along Dr. Numol Momin DY Speaker MLA Richard Tok BEM Karbi Anglong Autonomous Council Chandra Singh Kro KCS Central Committee amai phuatum chetong don Kecham keche ang bong sitan jutang kaching hon ara tatum chetong dun se alir alon pen kelang dun aning arong GP pon 20 Prenify ke thom arni Dr. Numol Momin hawar risonim so ronga je along chetong dun se Karbi hemtun kikim pameje aphan chechak tekanglo lapen MP election aprang kapatang je aphan si bor iponpo anparta KCS dwarbagori zone aphan hum pharo hini plastic chair non Christmas aprang nangpali ponpo puta chechak tekang lapen halapu Karbi Anglong Autonomous Council iam Richard Tok bipen sitami nonda dwarbagori KCS along kedoan ayunit tin atum aphan sitami cheng lapen peseleng kipipon edji aphan chechak tekang lason si halapu dwarbagori ZKYF along kachepate dun ritnong chingdi hambi ke pathu lapen lun kachepate anong e kapajer pon lage dwarbagori press club ari deng pensi pipajer ponlo dwarbagori pen risan ingti Karbi Anglong news Bazar duar bagori habarama ihin pela tipon bini ki jutser ni lo nilidak nang teklok pen dingarong pik daka doga bera rum kachito judang mang tinghon an parliament ada ki tum duar bagori lokale mesi lo ni em lakai di charto pia bang alang li pinangan kita pha hati dan majok di pinangan ada kachin trofi ni teklong si langsung se ki mangilang poro hut Karbi Akhei itu sini kritik an Karbi Akhei kering bomji apa masuk jutang je pada masuk sering kecipareng bomji tapi masuk ke cisong guna long tak luar bagori hawa ramai kan arjap tipji bisa diinjek kono dan orang itu kan itu Tapi secara prang nang ina ka umbri pen non umbri ko solo ga kici prang mo ni ngelo ke dia aprang abang ke luar bagori hawa ramai ada apa le rogi panen ni udah hawa ramai itu juga tanom ni theklo mani kan sopsne ke theklo mani so ke ni bangke ni theklo le la bangke ni tumla lokale mesi lo no yem lo akai charge to bi akai cera pa ke tu kang kring aja ni langsung se sedang hilang abut di campur na alang ni tilangan kai charge to bayi ni kan buat yang pandak pono ya unity na pan akenang so so pinin support lang ni ngiron pon jama pandak pon lagalan ni pancuri betul kubong ini goi
How ramai pen Patik Pon Karbi Festival Junior Festival Patik Pon Kisah apa istilah sama tum Ponong lo aprang pen dam lo tante tum jual baburi ahamar sama aprang pun bom lo ditang juga dan sama yang si ditang awelo pun itu hai anak papidun hup ason si ditang juga pindeng sumpor pacan pun cek dan di dong sebelum pada itu keses tang pun angko Karbi Youth Festival ansu se paprang pun meja pan tempon angko apen zonal la sofa na youth tum unit tum pini bangke ngerkeben exam arui nang puriche damas pinangan atung pakai na participate kami non ki banzier ni yan bangke ni kilo la pen mathalo atum ana pansami traditional matela ki kangilun address choi hong thor piseling cheng pencheng lo unity na pan iningang bo ala